Kardom pini bertar trik tha pini prime time news hanang pinil imoni teran pi. Aprang si bertang ton pen cipajer midam dia aprang bertang kung pi artrik tha. Sat kaung hichi ni thoma parman kang kirpon pedo. Nilip constituency ang kang Koila Mati Mission Compound toward Chikokalong Prabjan Pet Street Light akinang sod. Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong tat novel corona awur pia kiso aphay ng kibad. Bertang kung piyar jigila pit putat bertang tot pen cipa jermidam senang. Sad kawalang hiti komite tumpen patir pipon se hiti kang kirasai kedeng pon. Non malom det piangkang novel coronavirus akiso ki jumplupen kang dang bom ajo West Karbi Anglong along tak labang so kiso nang indang bom tanglo lason thak thak si pingirong khang constituency ki parlopon sad kaw IT along ta hiti committee lapen MP Osia tumpen chingwai adpen chedon si ni thoma parman sad kaw IT kang kirpon asai deng lapen hiti committee pen chetong don maipu choicing hanse lapen kongchun bang nobin inghi lapen arisang huatum nang chetong don lapen sad kaw hiti kang kir kang hapon nang kok ateke sad kaw pen bang hini positive kelong pon ang theklang lola sila bang so ki sopen kachiri nang jita akinang sot pusi ingkir pon athe social distance na maintenance thekthedet po atheke konat pen konat lone amunit si chitong jila si hiti kangkir asai deng pon nang kokloputa hiti committee atum ningje lapen noben inghi pen kaningje pon atengke lapang so corona ki sopen chepa jogji pulutang te hempen hong barbede nang ji putat than pon. Tongkamu kampen berta pangdakpon di kanto terang News 24 Karbi Anglong. Nilip MSC constituency angkang local MSC Prabjan Pet Street Light ke pemitu Japan hawar aratumpen chuni repon pedo. Kelakhain koirapor nilip constituency angkang Koila Mati ahawar Mission Compound atowar ke thom kachetok mate towar chikok arniwang hiti along kedamtang apurahut. Pradip Singnar EM Karbi Anglong Autonomous Council hinpen Koila Mati ahawar kapaching tour hour sai street light nang biponlo Koila Mati along arniwang 80 angkang ajo phirlo putame ingting siring kedonang japota bangso street light pen achok hawar hapat kaching turason doponlo bonta non bangso street light kaheno et pen ajok kang ting lo pulote hawar amat ingting kuglo lasi non Prabjan pen Nilip constituency local MSC Popitro Rongpia hinpen bangso street light nang kapamitu Japan perangke humri ponahot Koila Mati ahawar araratumpen berta nang pidun. Koila Mati pen jotno sing be chirap chitudun pen berta pangdakpon Moses Teron News 24 Karbi Anglong. Det piarlo awor pia kiso kangdang babajok Karbi Anglong along tak kiso apay nang kibat. Det piaro coronavirus mate awur pia kiso kangdang bomason si pini Karbi Anglong pen bangner keblapen West Karbi Anglong pen inut kelong tu Karbi Anglong pen pangrumpet bang parosira inquiry ni an apay kele bang trokep kiso pen kime lapen bang pokep ra troksia tum kiso lang bom lang lapen kiti inut lo lapen asamalong pangrumpet pen bang suri plira parosira pokep ra nerkep an kele bang solong pen bang suri nira parosira trokep ra trotum avur pen mepon lo lapen bang suri sira parosira kebra trok nerkep ra isia tum aphanke kiso lang bom lang lapen bangner ke batum apram damnang lo. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Pinye berta lapan sekang toniglo tume thakmi kardom.